Hayi bafowethu ngathi besibuka kude kakhulu yabona uma sithi sibheka abantu abazo-replace uMfokeng ngathi besibuka kude kakhulu bafowethu. Yabona into eyenziwe uDansini bafowethu. uDansini is making them dance bafowethu and lo mfana ushaya i-box to box esiswini laphana bafowethu. Yazi ukuthi ngiyayithanda indlela operate ngayo and nane confidence ke bafowethu asenayo this season ayiphezulu kakhulu, ayiphezulu kakhulu. Yazi ukuthi uyambona ukuthi is one of the seniors njengamanje, akaseyena loya muntu obenakho ukushake ngaleza ikhathi bafowethu. Hayi inhle igame kaDansini bafowethu, inhle igame yakhe. Ngiyithande kakhulu igame yakhe namhlanje. Uyena uMoremi noMoremi bafowethu, yazi ukuthi khona into ekhona laphana kuMoremi. uMoremi is always making us look dangerous. Yazi ukuthi nje kunama passes bafowethu abehlezi waphumela khona nalena nje ayishayela uhoto way-shark keeper bafowethu. Ngeke leya pass bafowethu, uyabona uma kuthiwa ifinishiwe isuke izonconywa kakhulu leya pass. That was world class iphasi leyana esiyibona phesheya bafowethu, hayi ku-P_S_L. And uMoremi bafowethu uvele nje wayenza kalula, even nanegoli lakhe uyabona nje igoli akutatazelwanga, kujika ukhipha kushawa inet. Igame yakhe inhle kakhulu uMoremi, ngathi uzoba umuntu ocrucial kakhulu for Orlando Pirates this season. UKgotsitsile bafowethu, ngeke ngakhohlwa kanjani uKabelo uKgotsitsile. Hayi la mfana bafowethu ayishukela wodwa-ke lwana bafana, yabona-ke lwana-ke bafowethu ushukela wodwa-ke lwana-ke. Mina ngike ngakhala ngasho vele, ngike ngashaya ngisho ividiyo ngishaya ngaye lo mfana ukuthi yabona lo ayingozi lo mfana, uyingozi lo mfana. Namhlanje bafowethu uvele wangikhumbuza uSaleng, uvele wangikhumbuza uMkhuthuzi. Uyamkhumbula kuleya season yakhe le ekwakumele awine khona i-play of the season, wagcina engayiwinanga i-football of the season, ekusaquestionwa namanje ukuthi kwenzakalani. But uvele wangikhumbuza uMkhuthuzi lo mfana, indlela bebakhuthuza ngayo laphana. Yazi ukuthi naloya left wakhe ngathi uzoba dangerous kakhulu bafowethu laphana kwi-Orlando Pirates. U-Apolis naye bafowethu igame yakhe ibinhle kakhulu and ubukeke happy bafethu. U-Apolis ubukeka ewumuntu who's looking forward to isizini esibheke kuyona. Ngihappy kakhulu bafethu nangayo u-Apolis. Khala ama-siren uyazi-ke nawe to Apolis mntanami. Hayi ngoba bafethu ibhola laphana liyaziwa. Umbatha-ke ube umbatha nje bafethu as usual, siyamazi phela umbatha bafethu, beyombatha nje as usual bafethu, clinical bafethu, box to box. Nakhona futhi hlezi ku dangerous uma kuyiwa phambili. Igame nje ibinhle kakhulu nalapho kombatha. Ngike ngakhala-ke kodwa bafethu laphana emumva, emumva yazi ukuthi emumva sike sashake bafethu, indlela esishake ngayo laphana ya-threatenisha. Uyabona uma ukuthi isizini bafethu kuzoba kanje, kungabikho mhlawumpe ushintsho olukhona laphana emumva, ngeke bafethu sizoba nenkinga. Angazi osibisi laphana ukuthi kwenzakalani. Sike sashake nje bafethu, sike sashake nje kwacaca ukuthi impela ngazuthi ngeke sizoconcede, because iMilford ibingena kakhulu and ama-mistake amaningi futhi abephuma kithi laphana emumva bafowethu. Angazi noma mhlawumbe ucoach kumele aka-experiment aka-test mhlawumpe noChabatsane noZulu laphana bafowethu, sibone ukuthi mhlawumbe iyiphi i-combination engaphuma. But angisho-ke phela ukuthi sengingathi mhlawumbe usibisi sengim-write off ngegame okuqala bafowethu, but iyathusa yona into ekanjani, iyathusa bafowethu, ngoba phela nathi si-expect-e bafowethu ukuthi la siwine bafowethu, and njengoba sifuna ukuwina i-league futhi bafowethu kumele ukuthi siyi-defend, kufuneka yonke into ibe perfect. So-ke manje nje noma ngathiwa ayikho perfect but ikhombisa ukuthi iqinile, ngoba uSiyema bafowethu igame yakhe eyinayo ngiyithandile leya pass, khona le pass bafowethu ayikhiphela uMoremi. Ayi quality defender bafowethu uSiyema, uyadeserve uba i-defender of the season bafowethu, uyadeserve. Udlala igame enhle kakhulu ngoba usibelebele-ke vele is always usibelebele bafowethu, hlezi kuzogijinywa. UHoto bafowethu, uHoto engathi uHoto bafethu angabuye ngesinye isikhathi naye abe selfish. Yazi ukuthi enye into engikhale ngayo namhlanje kuHoto bafowethu, uHoto uyakudinga sometimes bafowethu ukuthi akathi nje naye ukuba selfish. Uyabona ngesinye isikhathi bafowethu kuyafuneka ukuthi kube selfish. Yazi ukuthi kunama-chances khona nje nale ekuzekwa i-offside, angazi ngapho Apolis le nto lena bengamela iphase laphana uHoto uphenduka laphana shayinet. Nangapha futhi khona la de crossa khona uyakudinga uHoto bafowethu ukuthi akathi uba more selfish
in terms of ukushutha epaleni, ngoba phela siyamazi naye igoli ukuthi noma ebuya geje but uwumuntu mfethu okwaziyo naye ukukora cause ube yi-midfield. So-ke manje nanamhlanje nje ngibonile bafethu khona la ebuya aphase khona, uthole ukuthi akumele aphase. I-Milford yenze i-mistake kakhulu bafethu ngokuthi idlale i-high line against i-Orlando Pirates cause you can't play i-high line against i-Orlando Pirates. Le Pirates bafethu igijima kakhulu for le high line. Ila ngicabanga khona ukuthi i-Milford iluze khona igame noma beyile nje 2-2 no-Orlando Pirates, ngoba phela akekho umuntu obelindele bafethu ukuthi ingaya 2-2 kanje ne-Orlando Pirates and bebekhombisa ukuthi bayabantu nabo abafuna ukuyiwina le game. Abakhombisanga nje ukuthi bayabantu abazoba ama-push over bafethu kwi-P_S_L. So nje overall bafethu, it was a nice game Mabhakaniya, and I hope ukuthi bafethu we build from this and we keep building, sibuilde nje i-team bafethu ezocompete even e-Africa, ngoba iwona lawo ma-spark bafethu esiwafunayo ukwenza sure ukuthi siyanqoba ngempela, siba victorious.